Makedonija zasigurno već do sada bila već u NATO-u, bila bi jednako tako sigurno na putu, ako već ne i primljena u Europsku uniju. Ja sa svoje strane moram reći da ništa to nije jednostavno. Koliko god smo na neki način taoci globalnih problema, toliko u Europskoj uniji zaista jeste interes da ima šta manje kriznih žarišta. A jedna od najboljih stvari koja se dogodila na ovim prostorima, kad govorimo o hrvatskom iskustvu, je stabilnost koju donosi ulazak u euroatlantske integracije. Vjerovatno bi i danas, osim ovog zveckanja oružjem koje redovito čujemo, to možda bilo čak i realizirano. Ovako se svodi sve samo na zveckanje, na dnevno-političke interese, ali onog trenutka kad ste vi članica NATO saveza, onda ste vi sigurni da temeljem tog ugovora vam se ne može dogoditi da ti saveznici neće reagirati ukoliko dođe do eventualnog konflikta. Mislim da je to jedna od bitnih stvari kad govorimo o NATO-u. S druge strane, Evropska unija i standardi Evropske unije su puno važniji od samog ulaska u Evropsku uniju. Vi na putu da bi postali zemlja članica, punopravna članica, morate ispuniti kriterije. Za Hrvatsku je najbolji period bio ispunjavanje standarda koje Evropska unija traži. U tom periodu smo najviše napredovali i neke stvari koje su bile moguće da se dogode prije 10 godina, prije ulaska u Evropsku uniju i u vrijeme kad smo ulazili, nisu se apsolutno mogle dogoditi, bez obzira što smo imali loše iskustva, i mislim da je to važna stvar i da je to najbolji dio priče. Nije to samo evropski pasoš, nije to samo sloboda kretanja, to su oni standardi koji se postignu. Naravno da nismo mi zadovoljni sa svim, ali je činjenica jedna što se tiče ljudskih prava, što se tiče slobode, što se tiče demokratskih iskoraka, to je nešto što zapravo čini Evropsku uniju. I Hrvatska, kao i svi te regionalne države koji se napadaju od korona, mora del od svojite sosedski komplicirani odnosi da ga rešava su prilično kompromisni formuli. I deneska Hrvatska i Slovenija ima така наречен поморски спор и така натаму, но сепак е тоа ситуација во која мора да се најде решение во рамките на европските принципи, на меѓународните стандарди. Дали мислите дека компромисот значи отугување на суверенитетот на државата и дека граѓаните нема да прифатат водите да ги поседува Словенија, да бидат вулгарен, и да ја направам паралелата дека Македонија со името изгуби многу? Ja ću reći jednu stvar, a to je u politici bez kompromisa ne možete živjeti. Oni koji vode zemlju u određenim trenucima moraju povući hrabre poteze, odgovorne poteze. Daleko od toga da je bilo tko spreman na izdaju, da je neko spreman prodati suverenitet, to je nešto što bi zaista bila izdaja. Ali u trenutku u kojem vi vodite bilateralne razgovore, ukoliko poštujete standarde, ukoliko uvažavate da argumenti i odluke međunarodnih tijela trebaju biti ipak nešto radi čega ste se i posvetili takvom pitanju, kao političar na kraju izlazite sa određenim rješenjem. Nikad obje strane ne mogu biti potpuno zadovoljne. Naravno da je teško naći univerzalna rješenja, tako ja i u sporu oko imena sa Grčkom konkretno, nakon toliko godina, decenija zapravo nerješavanja određenog spora, mislim da je izuzetno važno da se ta stvar riješi. Naravno da će uvijek biti nezadovoljnih, ali razgovori državnika, oni zapravo kao političari postaju državnici onog trenutka kad donesu teške odluke, kad se usude riješiti problem koji traje decenijama, a ne da ga prebaci na nekog drugog. Ista situacija će biti i sa Slovenijom, konkretno Hrvatska i Slovenija će se morati suočiti sa rješenjem koje naravno niti jednom trenutku neće biti na zadovoljstvo svih u Sloveniji, niti svih u Hrvatskoj, ali će se taj problem morati kad tad riješiti. Gospodin Ostojić, da li na Balkanot se nadvisnuvat novo stari ideji za preselba na narodi, iako to su sovremeni dviženja, ne зборувам за емиграционите движења. Дали постои опасност од прекројување на граници со мирнодопски договори? Колку и на каков начин оваа дубиоза Тачич, Вучич за размена на територии враќа некои стари семишта, што би можело да ја искомплицира целата состојба? Ako je išta opasno za ovu regiju, to vam je upravo ta ideja o razmjeni teritorija.
To bi otvorilo ne novo žarište u Europskoj uniji, već bi sigurno probudilo sve one koji bi u tom trenutku počeli razmišljati da se eventualnim prekrajanjem teritorija, promjenama i tako dalje izazovu novi incidenti i ratovi. I ja moram reći sa svoje strane kao političar u zemlji Europske unije da sve sa svoje strane što bude mogao napraviti ću biti protiv takvog rješenja. Ne radi toga što ne smatram da ponekad i praktična rješenja ne treba primjenjivati, ali ovo je vrlo opasno. Situacija u kojoj bi se mijenjali teritoriji, preseljavali ljudi, bi otvorila pitanje ne sad više samo Kosova i Srbije, to bi otvorilo pitanje Hrvatske, Crne Gore, to bi otvorilo pitanje Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Hrvatske, svih mogućih u ovoj regiji. Probajte zamisliti isto tako kako bi se to dogodilo u Makedoniji sa Albanijom, jednako tako sa susjedima u Srbiji. To je nešto što je apsolutno neprihvatljivo. Europska unija će kiksat na tome. Ako neko misli uopće napraviti takvu stvar, to je sama ideja je loša i ona je odmah otvorila jako puno diskusije, jako puno komentara koji upravo kod odgovornih političara pokazuju da shvaćaju koliko je to opasno za ovo područje. Na 30 godini ste političarna aktualna scena od момента на осамостојувањето на Хрватска и дисолуцијата. Па до ден денес, кога ги видовте сите премрежија на конфликтноста внатре, надвор и така натаму. Сакам да прашам како политичар, кои се жртвите на политичарите кога компромисите влијаат со доза на прилично конфликтност внатре во општеството? Дали луѓето стануваат разочарани, а вие политичарите сте жртви на тие компромиси кои морате да ги правите? Или едноставно, дали властите кои ги направиле главните компромиси потоа заминуваат? Treba imati hrabrosti za tako nešto. Ako ćete se voditi s onim što je populizam, što eventualno ljudi ili narod očekuje, onda nikad nećete poći hrabri potez. Istina je da ponekad morate riskirati. I možda je važnije da ostanete zapamćeni po tome da ste napravili određeni potez koji će dugoročno biti kvalitetno rješenje i uz cijenu da možda budete politički mrtvac. Da nakon toga više ne budete izabrani, da više ljudi ne glasuju za vas, da vam padne rejting, ali time ste pokazali principijelno da imate interes da učinite bolje, možda ne tog dana, ali dugoročno da napravite takvu stvar. Iz tog razloga ja pripadam onoj grupi političara koja je spremna braniti svoje principe, ne kalkulirati na dnevnoj bazi, prilagođavati se interesima kako nekome padne na pamet u tom trenutku ili kako mediji na neki način sugeriraju da bi stvar trebala riješiti. Treba imati svoje ja, trebaš donijeti odluku i ponekad tešku situaciju u kojoj ideš u kompromis, ideš u dogovor, ideš u nešto što vjerovatno niko kad bi išao racionalno razmišljati ne bi tako nešto radio ako bi gledao samo svoju vlastitu sebičnost. Ja sebičan nisam. U politici smatram da egoizam nije dobra stvar i da smo mi izabrani upravo da radimo javni posao u interesu i svih naših građana. Ako tako razmišljate, imate veliki rizik, može vam se dogoditi da više nikad ne budete na političkoj sceni, ali s druge strane, takav potez će se dugoročno pokazati. Moje iskustvo govori da je bolje ostati dosljedan i ponekad povući određene poteze koji možda nisu simpatični, ali s druge strane će dugoročno donijeti puno veći boljitak za građane i to oni od tebe i očekuju. Hvala vam, gospodine Ostojić, što ste bili ljubezni. Srećan vam put za Zagreb. Hvala.